Okay, so mahiwagang pagbabalik na naman tayo ninyo. Of course, why not? Diba? Kaya dugay-dugay na wala nakadula tayo. Kaya ng mga more than 2 weeks na jud siya tayo. Like, nakumatos na akong YouTube channel. Okay, so, correct. Okay, diri sa atong unahon bayot. Kinay battery diri, ma'am. Of course, why not? And then, dahil matutag ubos, diba? Hala, marag... Ay, okay. Hala, mag-carscape ta, guys. Kaya para pasabog. Paghilom, granny, oy. Na. Like, it's been a long time, granny, ha. Wala ta nakita. Dapat gwapa na kaana, day. Daw, be, kung gwapa ba? Na, Diyos ko, Diyos, pagkagwapa, day. Murajog, talakitong, ma'am. Murajog, janitor, og nawong. Hayat, pamati. Kiday, murajog, janitor, og nawong bayot. Correct. Holo, gwapa ha, oy. Diyos ko, ni mo, granny, oy. Walang kita kadulag 2 weeks, granny, ning gwapa na ka, granny, ha. Murajog, janitor, og nawong bayot. Okay, diba? Ano na bayot? Kay, of course, die. Kay liba more than 2 weeks na jud ko walay dula-dula day, like wala na ko'y post like nakumatos akong my gosh kasi kay dapat lang pasabog kay na libro dire granny dakpanay ta granny kung kadakop ka na ko granny child lang avas guys avas lang guys hala bayot yawa na day ayon wa na day like iskon mo granny oy. Nagkakusog si Granny karon guys. Like grabe yang ano day, yang get ready with me bayot. Like pinaghandaan jud ko niya, literal na pinaghandaan. Diba like my gosh, wait lang basin ay car key diri. Kiwalay car key diri. Ay! Just good mo Granny ay. Like oh hyper like hala are you yawa like ni ay let's share. Grabe ka, day. Lang... Okay. Like, pasabog. Kiday dapat tayo mag-careful na tagay kay medyo nakumatos ta ring dapita. Ara, kara, na-pliers, day, pasabog. Okay, hindi na rin masama. Okay. Dayon, unsay na adere. Na, may... Ay! Kina, later na guys. Kinaay crank wheel guys ha, dinaay, okay. Kibahala na nabayot. Ay, mag-doorscape na lang ta guys kay para dali. Ay, char lang. Ignan na lang good bayot, hindi ka kalampos, ma'am. Kay granny, dili ka magpataka dira granny kay. Wait lang, arang libro, ara. Kinaan ang libro ha, unsa man granny mo, munaog ka dili. Yawa na day asa siya. Ay! Char lang. Kumatos yarn. Tsaka kung tsaka granny ha. Tanggapin ang pagka-tsaka. Dahil isa ka ng alol. Which mean alol lola. Gahi kay kabayot. Correct. Oops. I think naip something. Isa ka ng ganap na lola granny mo nang dili maghinilas ha. Lola is lola ha. Wala day unsa may mga pasabog diri, wala pa yung mga pasabog. Diri. Ay, avas. Kumatos. Sige day. Diyos kong alul bayot. Diri ma'am. Diyos ko day granny, pag alul gani granny dili na magkuan-kuan granny kay kinaay spider kay day pasabog. Diri ma'am, ginukuray tayot. Char lang. Hindi magtago ta diri bakla gogo. Dakpa ko granny ako makasulod ka diri granny. Ayat. My gosh guys, like napagaw jud ko, my gosh. Si granny man gud oy. Baho kay baba. Adsa. Okay. Let's go, let's open guys kung unsay naa diri bakla like na
Sa man ni darkening man, ala, nalagi marag something diri ay. Di ba katuning bukon or what? Tama ba? Char. Medyo darkening siya bakla, no. My gosh, kasi darkening. Kita kiki. Hala na, natay ko guys, spider key. Ay, tara ding spider key di ay. Oops! Agoy. Dahil nagtagbo mi sa lola, day. Ang alol. Kung alula ni Bayot. Yawa na, day. Lech! Ay! Uy, abi ko ging saka. Hala, yuta, bang. Skin mo, grani. Abi na ko. Ayun. Abi na ko ging naog na ning lola, Bayot. Ama din ninaw ning lola, day. Savog ka, ay. Alol kung alol, ha. Dili mag. Char lang. Guwapa man daw ay yes. Payot. Char. Abas lang. Alol kung alol. Bayot. Dili na mag-feeling maganda, ma'am. Granny, ha? Kasabot ka, granny? Kung gahi, jud na. Char lang. Di na jud na madalag ko anday. Maintenance. Pagpa-surgery na datuyot. Chares. Abas lang. Maokos si granny, day maokos. Siya di okos, granny, ha? Pagpa-Barbie arms na yot. Tanawa, day. Like, alol kay ka, ma'am. Char lang! Abas lang. Okay. Maokos na si granny, day. Ayun. Siya di okos, granny, ha? Kung lola ka, granny, kay tinuod man dyan ang granny. Huwag ganing granny, no? Kay lola, bayot. Pamati ka, day, ay. Edra ba ka, epa? Ayun, pasabog. So ba may kulang na ko, day, no? After that, okay. So, kaon to na kong mga kanami. Ayun. Dawbi. Adza, gwapahang alol, oy. Let's go, maradyo garapata. Okay, let's go. It's gonna die, like, you know. Okay, like, hala na, i-doorlock, die. Ay, char lang, abi kong doorlock. Kuan man, okay, sa playhouse ni guys. Like, i-place natin siya sa playhouse. Hala, mas-stuck lagi ko diri. Ay, unsa may naa-diri diyan, ay. Naikuan diri, marag something na muharang. Char. Kiday, dira sana, granny, pag-enjoy dira, day. Alol na biya kabayot. Ayun. Na. Isko bayot. Salamat na lang, day. Siya mga lami, mga gamit diri, day. Uy. Uy, Diyos ko, overdose. Ay, wait lang, marag something. Char lang, ka-OE. Ay, wait lang, ang crank wheel, di ay. I need crank wheel, guys. For the, gang. Ay, wait, before that. Okay. Asang crank wheel? Wait lang, asang crank wheel? Okay, nasa, nakita na ako, day. Okay. Kinahinomduman na ako siya, bakla. Yaw. Tay, saga na! My gosh, die. Lang, di ko katarong. Wait lang, kailangan ko masandig. At sa, oy, gwapaha, oy. Lamig ko ko, die. Patay tanan. Patay buhok. Char. Charas. Na para bang basher na talaga tayo, ti. Disturb man po niya bayot. Kiday na atay battery dayon na ay kuan gas. Okay, ang kulang diri guys kay ay, wait lang. Murag naman ni sulod ko, ro. Ayun, wala dyan ay. Okay naman itong engine. Okay, pero dapat, guys, ito tamukuan, guys, sa kanang pinakasayon na. Pinakasayon, guys, na para dali ra kita makascape, which is ang main door. Oops! So, gawas siya, ma'am. Yung gawas ang alol bayot. Biasa kitong engine, ara. Tara. Ay, napakoy range. Ay, wait lang, B. Ra na, B, kay para mausara na siya, day. Para mausag hipos. Okay. Okay, unsa pa man. I think naa-diri ang kuan. I think kuan siya diri. Diba? Correct. Pasabog. Battery, guys. Natay battery, okay. Okay, natay battery, ha. And then,
Okay, kuan to na tong kuan. Okay, ang next na tong kuan kay. Kaning, bayot na unay ka, ma'am. Danghag man na grani mo na grani dili palibat-libat bayot. Ay, chares. Libat kung libat. Ay, correct. Char. Diba, libat kung libat. Libat man dyan si Granny Bayot. Iyang mata na sa ibang bansa, day. Sure. Nag-ibang bansa, iyang mata bayot yung pikas mata, day. Libat man dyan siya, ma'am. Dawat-dawat na lang. Okay, correct. Okay, ang next, guys, kimaato ko sa ubos. Okay. Okay, perfect. Perfect, eh, para, you know, like less hassle, guys. Di balik pasabog kay siya, ma'am, no? Correct. Yawa, may stuck lagi ko diri ay. Sa man ni diri day naman guro ni invisible na char. Like di lang nako siya makita ba pero nakaharang siya diri o di ba? Char. Like pasabog siya tino. Okay. Kiday na open na siya day, na open na siya day. Tik magtagbo mi diri bakla. Char. Okay. Kabalo ko sa sulod ani day melon. Oh, di ba bayot? Kabalo na ko, ma'am. Then ang diri kay marag Karkay? Char, wadi sulod abas. Na para bang manghuhula na talaga siya ti. Kay melon guys, natay. Jawa na day. Let's sugas ha. Ga-green lang ng agi nimo basi ilabay ko ning melon ron. Asa mataw nag spider day? Uy, abi ko spider na siya, ma'am. Bay ayun, libat. Gaabot mo sa mong mamayot, mga libat. Libat sila doy. Corrected by. Sure. Okay. I think ko ani siya. Master key? Master key ba ni or padlock? I think it. Kina naman ang ano, na ang fuse. Ay, spark plug di ay. Sure. I think kuha ni the red key. Yeah, doy. Ay! Abas lang, tago sa ta, ma'am. Siya tago sa tabayot kay padulong ang alol, ma'am. Ayan. O, di ba like, grabe ang alol, ma'am. Grabe. Pasabog king alol, oy. Ay, kuan. Master, kuan siya, playhouse key, okay. Kinanatay playhouse key. Okay, playhouse. Ayun. Kidira na day. Feel ko mawala na po di bayot kay kwaon ning granny day. Kabalo ra ba ko tigulanga to bayot. Kidira na, ma'am. Go. Go, granny. Ay! Pasabog ka day. Isa ka ng ganap na alul. Okay, so ang next, kung say next, ay tara. Okay. Battery ang ha. Hello, pwede ko'y hammer. Then code di ay. Hala, pasabog lagi ni ay. Okay, kulang kog code. Okay. Asa din code? Wait. I think ang code kinasa kuan ka na ilang gum. Tunay uwak bayot. Pamati ka grani ay pamati so kag anyag day. In I think na diri ang code. Like unta no na diri ang code. Ay, wala bayot was ereds, ma'am. Okay, okay, wali na to na gamiton day, wanay gamit day. Okay, basi na diri. Char. O sa kaya ang code no? Kiwa pa diri ang code. Diri. Ayun, wa jud, ma'am. Like pasabo. Ay, kabalo ko asang code. I think nasa kitchen. Okay. Okay, I think nasa kitchen. Kitchen is the key. Okay, I think kinay shotgun doy. Ayan. Diba? Ano ba ako nasa kitchen? Tuod din mo bayot. Char avas lang. Okay, dayon ang kuan. Tara. Kinanatay part of the shotgun bayot like ready to enter the battle na ma'am. Hello?
Day, wait lang, day. Ayun, nakita na ako siya, ma'am. Arang alul bayot paspas kay mo dagan, day. Alul kung alul. Muna, day. Lola kung lola. Lola ka naman talaga. Okay. Okay, need ko car key. Ay, ayun! Ay! Char lang! My gosh! Sunaog manining bayhana ni Bayot. Awa, kulang-kulang man imong tunok-tunok, day. Di siya kompleto, day. Like, Slay Mama 2. Unsa man ni, day? Uyawa, pag trap ni mo, Bayot. Uy. Kung dira matumban, so anak, day, so teklof, ay. Kuday, kinsa man po mo tunob, anak, uy. Kaugobs na dyan mo, granny. Ugobs kay ka, ma'am. Period. Kulang pa siya. Say kulang. Ang wrench, di ay kulang siya wrench. Ay, wait. Kabalo ko asang part of the shotgun. Katong naitalinis. Ayun. Diba? Corrected by. Pasabog. Diba na adiri day nang isa ka na doon sa pikas. Manda ka bayot. Manda ka day. Tangtang dyan mong pills bayot. Awa. Tanawa na to bayot kung mo talab ng pills ni mo, ma'am. Dyan na mo talab day. Na mo talab day kay ihag kay bayot. Ihag kay kagrani. Ihag kay kagrani, ha? Biya ka ebay grani. Basin feel ni mo ebay na kay kaana. Ayat! Char! Awas lang. Awas lang, day. Maikils niya. Ihag na kay ayat! Char. Okay, so, correct. Okay, ang part of the shotgun which is kaning kuan niya handle, maguro tawag ani, day. O shotgun part basta handle na, day, kidira man ka magunit bayad aya ka mo magmutira, ma'am. Kitara. Di ba puzzle iyang ano, day? Ay. Feel ko marag naa siya diri, I think. Anang alul diri, no. Abikog na diri bikog na diri ang alul bayot kay na. Pasabog juga, day. Okay, let's go. Dapat atong igon day diri siyang bukton bayot kay para matangtang ang pills, ma'am. Kanang pills na idmo talab, day, bayot. Granny ali diri. Ay, char. Subutang man ka, day. Diri, ma'am. Ara bayot ali diri, granny, para maguba imong Barbie arms, day. Bayot kumatos 30 years. Ugobs. Di ba? Like pasabog. Ano ra, day, pasabugin ang pasabugin, day. Ihag kong ihag. Hindi ka fresh. Isa kang ganap na alul. Correct. Okay, ang next station is okay, wala. Okay, kailangan na to ang kuan, guys, ang screwdriver. Ayun, pasabog. Pasabog, day. Pasabogan si granny, day, na ikils manggod. Should I kills, ma'am? Uy, unsaon ko man ng rusty key, uy? My gosh. Char lang. Rusty key? Like, aanhin ko ba yan? Ayun, pasabog. Like, diva, like legit. Feel ko magtagbo mi, da, I swear. Within 1 minute, I think, na siya diri, like, ayun. May ganit, day no, kay Ed po siya magsuong-suong diri, day. Unsa ni siya? Ayun, padlucky, karon lang mo bayot. Okay, na natay padlucky, guys. So, of course, like, mo na dyan ni ang sign na, oops! Like, mauna ba ni ang sign na makascape na ta? Kaya na padlock, eh? Like, mauna ba ni ang sign? Ito na ba yung ating... Ayun, wala. Ito na ba yung ating sign sa pagkapanalo? Pasabog. Vavaihan. Pinaka-vavaihan na may Barbie arms. Granny.
Char lang. Pinaka-babaihan. Babaihan kung babae. Lang biunsa ng oras. Okay? Kasi may lakad pa tayo, may practice pa kami. Okay. Kailangan day, wala pa nag alas 12 day na malampos na ko ni day. Dapat mag-faster ta, di ba, yot? Like, you know. Kaya dapat secured muna natin ang ating padlock, Kiki, para hindi muna tayo magaganyan-ganyan. Diba, dapat we need to secure the things that important to escape. Oh! Ay! Babaehan! Like, grabe, kababae. Like, vayot, like, pasabog, day, kiaan, Barbie arms, day. Charas. Ayun. Siya talikod siya, ay, manda ka, kay likuran ta ka, ma'am. Okay, asa man ganitong diri-diri ba to? I know, this is the... Not... Oh! Ay! Fast. Ay, diri pa, ay, char. Laday, like, babaehan, day. Like, sino ba talaga dito ang nagwawagi? Si 1 or si 2? Oh, si 1 yot. Mga pamati, ha? Child lang, abas. Kina natay handle, guys. Kailangan dyan na to, guys. Magmamadali muna tayo kasi may lakad pa ang babae na yan. May practice pa ang babae sa Skomboliniang. Okay, so, okay, na-secured na ba? Na-secured na ba ang top 5? I think na-secured na, okay. They already secured a spot, which is top 5. Kita ning gawas ang babae, day. Like, babaehan. Babaehan kung babaehan. Char lang. Okay. Like, pasabog. Hala, hammer. Okay, pasabog. Kasi may padok-dok. Tira ba kaya kung dok-dokon, ma'am? Okay, kulang siya. Okay, na ay kulang, day. May kulang. Marami. Okay, ang hammer, which is padlock K and also master K. Okay. Babae. Pinaka-babae. Which is, kuan, guys, kailangan ako ang master K. Na, uy, birdseed. Unsaon ko maniday. Na, uy. Unsaon ko ni setting spray niya, day. My gosh. Aanhin ko yan. Remote. Okay, padulong ng alul bayot. Padulong ng alul, day. Wala, kaya ba sa alul, uy? Ayun. Ah! Yawa, nakitaan ko, day! Let's lagi ng alul, ay. My gosh. Nakitaan ko sa alul. Grabe ni kanya libat bayot na. Grabe mata day pang international. Like, babae kung babae day. Like, pasavo. Okay. Ay, pasabog. Okay. Okay. Okay, guys. I-open na ito ang door. My gosh. Babae kung babae. Ihag kung ihag. Manda ka, grane. Gusto kag makumatos ka. Day ma-times 2 imong pagkakumatos. Dere, ma'am. Asa dyan na mo talab imong, ayon. Kumatos 30 years. Okay, day, dili na mo talab imong pills, day. Like, undangin na na. Char, abas lang. Dyan na mo talab, day, ba sa mga alul. Dili man na pwede sa mga alul bayot. Kay babae kung babae. Tsaka kung tsaka. Ano ra na, day, is a simple. Like, pasabog. Okay, ang pliers. Okay na nang pliers. Ang hammer, dayon. Okay, pasabog.
I think mo na jud ni day. Think this is the right way na makascape na ta. Leche. Kampong ka, maraming salamat. Walay lami iyang gihatag day pasabog. Kimurag padulong ng alul day. Wait lang. Okay? Hoy, alol! Bas lang. Alol kung alol. Char. Ay, char. Okay. Okay, dapat hindi niya alam, day. Dapat alol kung alol. Yawa na to. Pisti dali ayawa. Dali ayawa. Ogobs. Ogobs, 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 ogobs. Diba? Alul kung alul bayot. Alul kung alul ma'am. Muna granik. Lola is lola bayot. Wala nang pagbabago. Like, hindi na yan magbabago, day. Tanggapin mo na lang dyan. Wait lang, asa di ang kuanti? Ay. Like, oh my gosh. Char. Kulang siya, ay. Car key. I need car key that... Oh my gosh. Nasaan car key? OMG. Asa din car key di, ay. Pasi na, diri. Wala po diri. Wala po diri car key. Asa kayang car key, no? Like, asa siya gilocate? I think na diri. Like, this is... Ayun! This is the right way, guys, na makascape na tayo using car. Muna, bayot. Kung alul ka, ma'am, alul is alul. Hala, makascape na po ko sa door. My gosh. Oh my gosh, wala ka magagawa, granny. Wala ka magagawa, day. Makakascape na ako, te, sa door or sa ano. Wala, ano ba, granny? Ay, tama ba? Yes, tama. Correct. Pahawa na, granny, nanimaho lang kang langsa, diri ha. Pahawa ang mga janitor. Chares. Janitor, bayot ka tong isda, ma'am. Janitor, man, bayot. Kiludoy, makascape na ta, day, like pasabog. Okay, before that, mag-refill sa tag-gas. Of course, why not? Okay, mag-refill sa tag-gas, bayot. Okay. Okay, dapat i-refillan sa ma'am before tamulakaw, bayot. Diba, like pasabog? Before that, day, before tamulakaw, day, ato sa ning ipang butang ang mga kinemetry, day. Okay. Kiday mga watts at tabayot bala ginag kulang pa mag-range. Na bahala mo day, di ko ma-escape dira, bahala mo. I don't want to escape. Di ko ma-escape dira, guys, using that method. Char. I don't want to escape that. My gosh, wait lang. Ay, pasabog. Hala, syulavay ni ay. Syulavay niyang yawi, ha. Pasabog ka, granny. Kita atos na siyang pagawson, dre bayot, of course. Dapat pagawson ang mga alul, ma'am. Char lang. Okay, mga alul. Like, granny. Isa na siyang ganap na alul. Okay. Toby. Oh. Asa ka, granny? Muna bayot o gops. Like, pasabog, like, guys, nakascape na ay! Chard lang, limahong kanal, chares. Diba, like, oh my god.